Pemirsa nyangre rainan jagat galungan arga bawi ring tingkat peternak Kabupaten Tabanan degdeg inggih punike 36 tali a kilo. Kanan punike ngawinang peternak bawi mekeng sangkaning prebea produksi bawi sani kemedalang sayan ageng. Silitunggil peternak bawi ring Desa Baru, Kecamatan Marga, Iketut Gede, Jaya Ada Mausang, arga bawi deg-deg dawag abulan ungkuran. Kanan puniki memargi kantos galah nyangre pengrahu kalungan. Ya diastun nanin ke adol sawetaro petang dasa tali rupiah kilogram. Ring kalungan sani mangkin nenten sida nincapang arga adol. Pemargi puniki sampun kata kepanggih sawilang rainan. Arga adol bawi raweh mangkin ngawinang peternak memocol santukan argan nyane ringsor break even point BEP antuk 3,7 kantos 3,1 tali a kilogram. Napi malih ring Februari puniki peternak nampenin panincapan arga pakan sane meratin peternak tur memocol. Panincapan arga pakan ngawit saking dasa tali raris 15 tali esak miwah selain tali rupiah esak. Sane mangkin kuentenan pakan pabrikan sampun munggah ring wilangan langkungan 500 tali rupiah esak. Deg-degnyane arga bawi ring tingkat peternak manut dane memargi sangkaning African Swine Fever ASF mewaling lahlah pinyungkan sane katah ni benin bawi. Kanan inucap awasana ring pengarsan kramane. Nampenin kewentenan inucap ring sajoning nagingin pabuat daging bawi kualitas sehat bebas ASF raris ring galungane mangkin numbas bawi kemargiang antuk mepatung. Asapunika taler monitoring Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Perindak Tabanan ring pasar tradisional Nureksain kuentenan daging bawi sanika adol oleh pedagang pasar tradisional ke kantenang degdeg inggih punika petang dasa tali a kilo. Mesai sareng daging tiosan sekali daging ayam ras petang dasa tali rupiah a kilo miwah B sampi 100 dasa tali rupiah a kilogram. Manik bisnis Bali nguning ayang.